Zoom interview ani Police Major Crispin Simon Jr., the officer in charge sa Burgos Municipal Police Station. Bombo Mark, please come in. Wan na Bombo Romnick na gasa tay katanga rabita makapat patang tayo ti mangidaulo ti Burgos Municipal Police Station. Babaan kini Police Major Crispin Simon Jr. deti ko rin napasamak nga hacking wano panagbat iti area of responsibility na naimbag nga rabim sir live kati Bombo Radio La Union ni Bombo Mark detoy kaduatan ni Bombo Romnick pakablao mo sir kanagita amin nga dumdumag ka nagbibuya. Muna ti amin yung bag dito Bombo Mark Pamatan. Okay, yes sir. Padamagan na kaniman regarding ganito na pasamak nga hacking incident no kasamda nga napasamak sir. Dahil ito hacking incident tayo dito yung municipality in Burgos. Nangyari na ito at about 11 a.m. iti of district 10-2022. Tapos nag-responde iti kapulisan tayo dito reported ng hacking incident in barangay Lower Tumapok, Burgos, La Union. Wherein the biktima identified as Fred Lican Sirada, 56 years old, married. And iti suspect tayo kat identified nga ni Roy Escucho, Volante, 40 years old, married, both farmers and resident na iti barangay Tumapok. Okay, so kasano ang rugi? Anda ba ti re-research sakbay nga napasama ka ti panagbater? Based investigation tayo ako Bombo Mark Kabatan that prior iti incident iti around 8 a.m. Bigat the victim kundi suspect that madamada nga ag-harvest the rice field. Then the victim confronted the suspect about the trabaho da. Then the suspect went home and nagawid nag-alat ti bulo and wished holding a piece of bamboo, initiating the victim submissive, but the suspect tayo stuck the victim the ulo na using the bamboo in however the victim tayo that in grab na inala na jay bolo so iti kanang ang ormod di suspect tayo ako. Okay. So, sir, kumusta dagi tay involved since pwede natamaan dagi kat iti basic report sir kat fatal mot kitama ay ko sir kitama na ti victim sir. When iti follow-up investigation tayo apo kat digay suspect and victim kat stable condition dan apo adda jay victim kat adda jay nakabalay dapat suspect kat under custody tayo pa lang apo. Okay. Sir, so nya ti sir ti klaro na ditay kamang di pamilyada sila dabati kaso na tinga napasama sir? When based investigation tayo dahil victim kung suspect at pali agbayaw dahil so nga iti investigation tayo magkatrumrumor mo at nakas lang adamot iti mangyari nga amicable settlement na. Okay. So, dahil lang sir, gapot iti trabaho, hindi kayo mo sa sir nga gapot trabaho, nasa dot ba di may isa, kasi ba sir? Based namin iti investigation tayo, rumor nga kay biktima, kasla pinagsawan na ito yung suspect, katang nandibalas mo na ito yung suspect, ta madi-DJ naramin na ito yung biktima. Okay, so dagiti duwa sir nakaawid dati pagtangan dagiti toyan or naibalod pa lang dagiti ko sir dagiti suspect. At pagtuloy na tang oras ket dapay lang custody dati yung suspect. Hindi siya biktima dahil yung balay nan ket nagdamag tayo mo stable condition of hindi salon up na. Okay, bumuramik. Yes, naimbaga, Arab itay sir, Police Major Crispin Simon Jr. ni Bombo Romnick kimoy dayti sir. Naimbaga rami tayo. Yes sir. Sir, masaludsud ko man laeng paki-describe man dayti na ano kasano katidog sir? Dayti nubunong dayti sir nga na usar? Actually, ongoing investigation tayo, i-recover tayo DJ Bolo, kung DJ na usar, na aramat ng pinang na tagbat DJ biktima. Actually, tatapay lang madama kami pa lang dagat information, tapos
maalam jay inusar na nga bunang. Yes, sir. Sir Police Major Simon, sir, based on your initial investigation, naduktalan tay ka din numano nga daras posibilidad nga tinagbat dahiti suspect ti biktima, sir. Based investigation tayo, but namin may isa lang, wasawas na lang yun. Yes, sir. Idi na pasamak dahiti, sir, adda kadit impluensya tinasanger dagiti agpada nga manlalon. Awan, based investigation tayo, tandamat nga Yes, sir. Sir, malaksid laing dahiti panagbinarada. Gapo iti trabaho da, sir. Dahiti laing kadi, wano adapay iti kalabes nga panagriridan, sir. Prior itat incident, adapay previously nga old grudge da. Rumor iti investigation tayo, so kasla naituloy man dito yung nangyari nga hacking incident. Yes, sir. Nakuna tayo, sir, nga dati mununan nga panagriri dagiti nagbetan ti duwa nga maseknan. Na duktalan tayo, sir, no anat ti pinaka rason na, sir, no anat nagririyan da iti kalabes? So lang di siya ti investigation tayo, nagdamag tayo mati di kalabes. At bagan mo na ito yung suspect at kas lang panggap iti business, iti store, sino iti mga ituloy di business da nga store, so lang di ako kaya mga old grudge da. Yes po, sir. Sir, agyaman kami dito oras ngayon pa yung mamakan naman da kay dito Bombo Radio La Union. Back to you, Bombo Mark. Kami, sir, ti pabol mo nga oras mo ti Bombo Radio La Union, sir, siguro dito yung sa amin lang kanin, kaya kita amin nga agdidingig. Kaya nagwibit at nga gundaway ti Bombo Radio La Union regarding kaya tinapasama kita EORU, sir. Nimbag na sabi tayo man ako, iwak lang ito, alam, tinulong tayo man tapno nyaman iti nakakita tayo ito incident, nga dati ko, mabaling nga may dati station, tapno makatulong dati investigation, tapno ma-solve tayo ito yung kaso. Okay, thank you, sir, Nimbag na Rabini nga po. Thank you, Nimbag na Rabimot, Bombo Mark. Akin sa Rejay, Bombo Romnick ni Police Major Crispin Simon Jr. Panipod iti Burgos Municipal Police Station dito nga nagpasamak nga kanagbat iti area of responsibility na. Para iti Bombo Doda Libre, Bombo Martisyo kabasan na reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union, Basta Radio, Bombo. Thank you so much, Bombo Mark Joshua Kabasan, ken kastapayan na ken police